Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haray ko adi kon taw en toro Allah jalla wa ala yo newna ngeen feere labbinangol mo dewe makko den kala ko wonde e wadde e hoore diido leydi so tawi ko dewal wonde e wadde la buddalana min al ikhlas wi haray hiden andi ko ma tawa no laabani jomi meɗen fi en waw heɓude moƴƴere ka makko ndam haare si ɗum ɗon feƴƴi inchallahu no yewtirno en noon wonde hiɗe mari formation fimo 6 à 7 mois gila mois d'août haray ko ɗum ɗo wonɗen e yewtude fi muɗum hannde haray noon jamaji ɗin mo nanɗa hono occupé moƴƴa wanno oɗo vidéo no gasa jama on wawatamo heɗade o lanna ko waɗi no occupation ji yimɓe ɓen no tiiri ha feƴƴiti haray goto kam tora no jeyɗa si tawi ɗo mo ka formation honno 6 mois de formation fi yo waw haalde kaɗo haala vidéo ji ɗi foppo majji mo duwaɗi heɗade ɗi foppo majji wona goho wona ɗiɗi wona tati hin ko ɗi jeego hin ɗiɗo vidéo ji jeego ko fi honɗum ko fi préparugol goto kala e meɗen wonɓe e janngude ɓen inscriviɓe ɓen e formation o hara ɓe wawa e préparade moƴƴa ko adi formation fuɗɗade fi yo wawɓe nafude fi yo ɓe waw heɓude fayida makko fi yo ɓe waw mo jokkude kadi fi yoɓe wawumo ko ma ɓe suiva ɗiɗo vidéo ji ɗi jeego ɗi foppo majji gasa o arano ɗo gasa wala importance moƴƴa ko waɗi noon haray ko ña sommaire on ɗen e wadde yewtugol ɗum haray honno lewru kala ko honɗum e honɗum jangueten yontere nden ko honɗum janguete haray ha timma lebbi jeego hara no laaɓani goto kala e meɗen ko honɗum wona e janguede ha lebbi jeego ɗin timma inchallah so goɗɗo yi on ɗum programme o wawa famude wi wonde inchallahu jalla wa ala programme on so timmi lebbi jeego goto kala e meɗen waway honno wiide non seulement o wawa e masande hoore makko programme o ko honno yo taw si alanni janngude o 6 mois ɗo bindi ɗin sa yiiɗa wawa e masude bi mana jangga e bindol harangol masaka ko ɗum mi fandi ɗimmitemugel ko honɗum hara sa ari janngugol ma hunjagol hara hoyante moƴƴa inchallahu jalla wa ala ma o waye si tawi par exemple qouran o ka janngol ƴeeɗen hino sattanma ɗum ɗo fof bi idnillahi jalla wa ala no wawma hoyande kadi inchallahu jalla wa ala si tawi enen en waɗi sababuji ɗin ko ma waɗen sababuji ɗin waɗi noon si goɗo ƴetti formation ɗo tañƴinike min mi wi'i formation himo moƴƴi o inchallahu o wonanayi on saabu wawum wolude kaɗo haala voilà min ko komi wawata kon komi wawi jannude wo komi wawi jannude wo komi ñeñi wo komi andi ko honɗum wolete wo so tawi onon janggayɓe ɓen on ala janggo nafata fus ɗum en ala so jidirna oton tampin hoore mo so ngala tan janggugol ngol ɗum hay so windaki ko ɗum ɓuuron on moƴƴande so tawi noon hiɗon faala change ugol statut mon on hande no wawɗon noon hiɗon jeeni on fonta e deftere harnani no usage en deftere nde masaka usage en deftere nde haray nde masaka honno min janguirta nde usage haray min mi wawata janngude si masaka ma usage min no tigui tigui min mi janngol ngo hino sattani lam ɗum ɗon fof sahi hiɗon faala e ñawdude hiɗon faala e change ude haray ko honno wiyata on vidéo ji ɗin jeego ɗi fop majji heɗeɗi inchallahu jalla wa ala yiye fa'ida moƴƴa bi idnillahi jalla wa ala nam haray ɗo en jokkitade ɗe mbar 6 vidéo nomi hollir noon arano vidéo arano ko honɗum ko programme on ɗen yewtude ɗo inchallah mi ara joomi ditayana on haray on ɗon programme ko honɗum e honɗum o jannaten ha lebbi jeego ɗin timma bi mana mi holla on ko fi honɗum wiyani wonde on waway wowlude ɗo yo lebbi jeego timmude mi holla on ko laaɓi pos fi honɗum inchallah jalla wa ala mi holla on kadi fi honɗum wiyani wonde on waway janngude ko masaka ɗum noon kadi on hiyana hoore mum joni inchallahu simi expliquani on si formation on fuɗɗike on hiya gila ka lewru aranuru ma ka ɗimmuru déjà hara on wawi masude kono hara on wawani masude fof tan waɗi noon a wata masude qouran on fof ma ɗum ko deftere de foof majje ni tum fi darsu no gasa mo 2 mois wata gaso ko woni tun a wawa famude piiji buy masenen ko honno yaata hiya naforeji no mum moƴƴa sin noon feƴƴi no hara ko première vidéo men on deuxiéme vidéo on ko honɗum hino probléme men on
sibi darni ɗo goto kala e meɗen min e hoore an ana bi nafsi min e hoore an ɗo si a landi kela wonde mi uddutu kaye an momi waɗudu noon ka liisi feno munno wadde bac so ƴetti exemple feno munno wadde bac ƴetta kaye an o on say a tawayno gasa sen ƴetti kaye histoire a tawi mo fof makko mo ko hoore mbiɗo hunde kono hande sa addi ɗum même kaye on kaye goto ɗum tigui tigui on bukku goto ɗon sa ɓannimo ɗo yomi janggumo mi jangga kono hunjagol ma tawa hay fus mi anda e makko min e hoore am kon probléme on fof meɗen marɗen en janggay bimbi yejjiten kike janggen kikide yejjiten bimbi fi hon ɗum mi sifano toon fi hon inchallahu jalla wa ala troisiéme vidéo ko hon ɗum ko innugo noon ok ɓayen andi ko hon ɗum ko honɗum woni yejjintinde gonɗen e janggude kon ko honɗum woni wadde ha yejjide gonɗen e janggude kon en janggay ha hunjoɗen kadi han hiɗen andi jamaji fotata hunjagol ngo woɓɓe janggay seeɗa tum hunjo woɓɓe janggay ha juuta siɓe wawa hunjade kono si a daari hunde wotere ɓen ɗon ɗiɗo kaɓe hawri ɗon kaɓe fotti ɗon koka margol hoore maɓɓe fof maɓɓe fayda hejjitugol ngol ko gotum hunjagol ngol no welana woɓɓe fii woɓɓe ɓen no sattana ɓe fii kono noon yejjitugol ngol fayda ɓe fof ko gotum hara on troisiéme vidéo ɗon ɓaye tun en wi wonde deuxiéme vidéo on ko fii honɗum troisiéme vidéo on mi wolanayi en ko fii honɗum waɗa toon hara on yejjitata ko wonɗon e janggude kon koko wonde e janggude ka première semaine deuxiéme semaine troisiéme semaine un mois on timma wona 2 mois lebbi ɗiɗi lebbi tati nayi joyi jeego ko honɗum duwaɗen e wadde fi lebbi jeego ɗum e hewtu taw ko jangguɗen kon fof no ka hoore mi holla on inchallahu jalla wa ala ko honno waɗir toon hara on yejjitata wonɗon e janggude kon ɗayon sikku gasata koko gasata kowoni ɗum hara no yowdire science on seeɗa on yiyay noon tawa tigui tigui son testi on yiyay résultat concret résultat on laaɓane on poste nam haray ɗum ɗon ko troisiéme vidéo quatriéme vidéo ko honɗum ɗi fof ɗi maɗa important ɗum holde noon quatriéme vidéo ko honɗum ko leero hombo janggoton ko leero hombo ko bimbilaw janguete koka midi janguete koka alansara koka futuro koka jeegue ko leero hombo duwaɗon ƴettude darsuji moɗon ɗin inchallahu jalla wa ala fiyon wawɗi janggude inchallahu fiyo wawu natude ka hoore kadi bi idnillah bi idnillahi jalla wa ala ko leero hombo ɓuuri moƴƴude janggugol ngol ɗum nden en yewta fi muɗum mi détaillena on fi honno kadi mi détaillena mi yewta tigui ha tigui tigui wuyi faamo wonde wayi ko science mum wolde fi muɗum kono si on waɗi ɗum on hiya résultat mubacharatan inchallah haray ko honɗum waɗata kadi ɓayɗen andi motivation jama on ko wiyata ko motivation no wayi motivation yimɓe ɓen ko honno wayi si jama on wolanima a motive to fewno ɓerde nen ƴawa da faala ɓerde non hurana hunde nde moƴƴa moƴƴa kono noon si a fuɗɗike wadde no wonɗa yarde noon cipporana a fuɗɗoto doga no wonɗa yarde noon yarani ha cippoɗa aroya tawa motivation ala hande kadi hay seeɗa ko honno waɗata noon tawa hay si a ala motivation ko honno heɓirta motivation hay si a faalaka mandas noon fama vidéo on hewta inchallahu ɗum so mi wi goto kala e meɗon heeɗo vidéo on birnillahi jalla wa ala ɗum ɗon ko quatriéme vidéo on ko ɗum waɗata haɗa wonane on automatique mana eɗen andi enen sen fini ko doggugol tinna yaha ka douce ƴetta brosse ƴetta pat ñoƴƴa waɗa paton goso fiyo ɗum wonani en automatique no ɓuuri hay julde nde joni hakke a yimmoto tum a dogi ka douce gosagol ko honno noon waɗirten fiigol gosagol ɗon ɗum ɗo wonani en automatique ko honno duwaɗen waɗirde fi ko wonɗen e janggude kon janggugol dina kan hettanagol ɗum ɗon yo wawu wonanden enen kadi automatique inchallahu jalla wa ala ɓe maana inchallahu on noon 4 vidéo so darima on waway bi idnillah so leeron hewti accitugol kala ko wonɗon e wadde jooɗo ɗon janggon inchallahu darsu meɗen on haara mi sifana ɗum ɗum fof ko honno warrete haara 5e on ko honɗum 5e vidéo on ko règle ji ɗin loi ji ɗin ka jande ko loi joni jogui to toɗen so tawi darson no en direct ko honno duwaɗen waɗirde loi on haare ko honno nam haare ko ɗum ɗon goto kala no andi loi on mi sifoto ha moƴƴa ɗo yo e darson fuɗɗade ha goto kala no faami ko honɗum woni e windade e muɗum inchallahu jalla wa ala haare 6e on ok
ɗo ɗen andi sen jangi ɗen andi honno kurji ɗon ɗin ɗin e wadde darsuji men ɗinin ko honɗum ko en direct ɗum wadde ko zoom ɗum woni e feƴƴude joni noon yimɓe ɓe landoto hara usage en ko leero hombona e waɗede balɗe honɗe balɗe ɗen hara ɗen ɗon hiɗo woni stable ko dimanche e jeudi ɗum ɗo laaɓani fo dimanche e jeudi honno ala e alkamsa bi idnillahi jalla wa ala ko ɗen ɗon balɗe ɗiɗi marɗen e nder yontere joni noon ko leero hombona e waɗede ɗum ɗo wona leer goɗɗo mon ƴettude ko leerago min leer kam hettoto ɗon semaine kala mi adda oɗo semaine ko leer ɗo mi hettoto kala hettiɗo on saayi ɗon alhamdulillahi rabbil alamin kala mo tawata hettaki on saayi ɗon wona yo maapo wona yo aanu wona yo ɓitto wona yo suno honɗum no classe on lanniri mi ƴetta lien on lan prépari ɗum ɗo mi ƴetta lien mi naɓana on tiga privé makko on tigi si clique lien on yaltinanayi mo page o ñoƴƴay ɗon tun o télécharge vidéo makko mubacharata vidéo on o wona on sayi ka nder honno wiyete ka nder ordinateur makko ma ka nder téléphone makko ko noon wonata on tigi wawa inchallahu jalla wa ala rewtade haysi lebbi jeegoɗin feƴƴi hana direct woni lebbi jeego lebbi jeetati lebbi sappo aroyi no gasa a respectade programme o min no ya respecte fiyota yejjude binde maɗin aroyi yejjitugol goɗɗum goo a yettote vidéo ji haɗade fof majji heɗa mariɗi kama ɓe mana a wawa jokka rythme ma on no faliraɗa noon fiya waw rewtade inchallahu jalla wa ala ɗo aɗay ko 6e vidéo on ko honno hendor ton darsuji ni si lanni lien o mi sifato ko fof ko honno waɗirte fi on wawa télécharge inchallahu vidéo on joni haɗaɗe yewtude fi programme meɗen on o programme o windi ɗo haɗa ko ɗum woni ka ɓawan ka tableau ɗo probléme ko honno haray innugol ngo sowno kala ko mami yaami ɗaɓɓita bindol ton e sowno kala mi yiltoto ga min naw haɗa ko ɗum ɗo ɗo programme mi yiltoto ga kadi mi ƴetti tun note raɓɓuɗuɗo seeɗa sifanagol en ko honno lewru kala inchallah ko honɗum honɗum jangueten ko honɗum waɗi min nani wonde programme on bi idnillahi jalla wa ala o wawa o nafude inchallah nam ɗo ko waɗi kon taw mi sifano on histoire an seeɗa ko raɓɓiɗi pot mi ala jutinde ɗon andi ka hoore leydi ɗo bani adama hiɗa wona e zaman jahiliya bi mana wona e saayi ka tawata a waɗa e piiji ɗi fof majji haɗa andi allahu no hiɗi allahu no ani tewɗa pas yana e muɗum fayda goto kala e meɗen ma fayna fayda ɗe goto kala e meɗen hoori e ɗin ɗon zaman zaman mo tawata haaju ma ala e dina nam fayda min alhamdulillah rabbil alamin en 2010 ɗum ko année 2010 waɗi fayɗon andi allahu so tawi o falanama himo falanama moƴƴere ko dina kawni ko famintama ko dina kan o ukkata e ma alhamdulillah en 2010 ko on saayi ɗum allahu hoytinla yurmede makko nden on tigi faami oɗo sunna o ti ukki e muɗum kañum kadi fi janngugol kaɗo dina faama ɓay noon tigi ukkike e muɗum on tigi heɓuno sattanduji molanaɗi mi heɓuno difficulté moƴƴa mi heɓuno ko sattallan e muɗum moƴƴa ko waɗi noon fayi ko jagal mawɓen haɗa ɓe heɓe wakkilino yon tigi janngo moƴƴa kono hari ala jaɓude janngude hari wakkilaki tigi tigi wiyete kon jande ɗen e ɗon anndi payi kon so joƴi pandi ɓe jonnan exemple ɓennayi payi kon ɓennayi honno kenko ƴoyre kono kenkire ken ɓenna ko ɗayre ɓe mana sa joƴi pandi wona e ɗayre hannde kadi ngol ɗon konngol kon ɗum firi bi mana si tawi payi koye ɗiɗo eno ɗo an sa joƴi sa woni ka joƴuɗa ɗon a wonali joƴuɗa ha feƴƴiti kono wa'ata sa yi baɓe ma no arde ɓe jogiti piiji ɓe jogiti dongal doga ƴoƴu ɗon koye dogoya o jaɓɓoɓe o jaɓanaɓe dongal ngal o adda ka suudu si tawi noon woni kenkiri ken kon ɓe wiyan ko ɗayre a ƴoƴi ha feƴƴiti ƴoƴugol ha feƴƴita ko honɗum aye baɓe ma hiɓe seeno to yaaɓe tun faami ton ɗa he yaade deƴƴa fanka ɓude ugginoɗa jokka fijindarma tawale a hiiɓe jokkira noon ha acca ha ɓe hewta tun waɗa geste immoɗa daraɓe inna ko joni joni yiɗa ɓe doga noon on sayi jaɓanaɓe dongal ngal tawa noon hiɗa wawno a yino ɓe bila law kono a wakkilaki doggugol ya jaɓɓoɓe gila toon wonti gaɗa ƴoyre nden woni ɗayre on sayi on ndi gonnu waɗi on sayi payi ko yagal mawɓe wakkili noon tigi janggo moƴƴa
kono wakkilaki kañum janngu konngol on di wonir noon janɗir noon fayida ha dowi dow ga fayida 2010 2009 on tigi 2010 ɗo allahu tigi tigi bugi nde ɗo yurmede an on tigi fuɗɗi janngude dina kan seeɗa seeɗa faama ɓay janngi dina ka fuɗɗiki janngude fottuno kadi e difficulté ji molanaɗe on tigi fottuno tigi tigi e probléme ji boyi probléme ji ko honɗum probléme sattere yani ari janngo ngon sattallan moƴƴa fiyon non sattallan ko waɗi noon goto kala e meɗe si janngali ko pay ko yagal o faama e wonde so janɗi o wawata janngude wallahi den trompade hiɗen trompade ɗan to waɓɓe no minen mbaɓen amen wallitaki men pay ko yagal no minen ɓe yoɓanano men école men janggi wallahi ko gonga maɗa kono est ce que ɗum ɗo no duwama wadde no duwa wonde raison wi o ha maya janggata wallahi na raison no alhamdulillah on to heɓno sattandueji moƴƴa moƴƴa okki e muɗum affaire janngugol ngol tigi tigi mi yayino duuɗe mi jooɗo janngugol karmo ko ɗum jannam tawata fayda so fuɗɗi firugol ngol mi ande daha o lanni firde da so lanni ɓe nahi taw fusmi famade fusmi fama ko ɓuri konko arabo ɓe woɗata o fuɗɗi ke yewtude ɓokkoto e dalilaji tiiɗuɗi tigi tigi ha mimi yejjita ko honum wonano firede mi woni noon tigi tigi hari mi ala nafitorde ko mi woni janngude kon ɗum ko en 2010 waɗi ko ɗum waɗi ɗum e ɗum mum kadi hari miɗo fuɗɗi janngude seeɗa seeɗa ha woɓɓe wolan kadi fi formation lughatu arabia mi yeehi mi naati on lughatul arabia ɗon kadi fi ɗum janngugol kaɗo dina janngol oɗo arabu darugol so tawi wona e saabu ha mi wawa janngude alqur'ana on wonanan saabu ha mi wawa famude dina an kam on tigi windi on lughatu arabia ɗon ɗum ko 2012 waɗi on tigi windi ɗum ɗon ko laggini ɗum waɗi mi yahino toon janngugol kono ko janguete kon tigi tigi hari alala nafude moƴƴa kadi hay joni somi hewti ka suur somi hewti ka école tigi tigi ka janguete ɗon honum watta kono mi oggino mi ɗano waɗa ni ɗo mi ɗanto fayda ha leeron jona miɗo yoɓɓude mbuuɗi noon kono mi immo mi hoccita mi hota ka suudu tawa wonde hay mi windali ma hay somi windi kam windi ɗo mi ombi ko noon ɗum ɗo wonirta ha mi arto e kadi bi mana hari na jandi tigi tigi on tigi jokki tawi joni hakke tawde tigi tigi mi ala motivation par ce que miɗo yawde ñandena jang ko ɗum goto kala e meɗen joguiɗi ɗo hande yoɓi formation ji ha ronki janggi juuɗe yimɓe ha ronki aɗana woɓɓe ɓennama no ustade min mi janggi duuɓi ɗiɗi ma mi janggi 3 mois 4 mois 6 mois arabe ok min nawa yewten tawa on tigi innano ustade mi wawata yewtude fiyo ɗum wallahi on tigi janggali mi wi ata wonde jannuɗoma on jannalima kono anga janggali haray on tigi woni e ɗum ɗon tawi joni on tigi janggay ala e famude heeɓi soñdia tigi tigi moƴƴa moƴƴa tawi joni somi ari ko kadi han mi ardata he ka ɗuma ka école kam woni janngude ɗon fi on lughatu arabia joni somi ari déjà mi ara mi waalo mi uggino mi ɗano haalero yona min moon ho hari joni hay si professeur ɓen yiilan hakke ko tawata ko min tigi mi ala motivation ɓe yeelantu motivation koɓe heɓuno koɓe marno kon fof boniraɓe kamɓe kadi holugol tu wonde hakke ko tawata ɓe yeelantu ɓe décourage ota hay jannugol kono on tigi woni ɗum ɗon ha naati duɗe goo salafiya foti janngude aqida seeɗa seeɗa allahu moƴƴi an ɗo ɓeydi moƴƴere makko nen kadi mi ari misra mi ari égypte janngugol ɗum ko en 2015 2015 way hewti on tigi hewti misra ɗo foti janngugol ngol karande lawol kadi hari fayda ko gotum hari change ade ɓe fof ko gotum ko janngol ɗum ɗo janngol ɗum ɗo janngol hunjete kon ɗuuɗi goɗɗum mi faama goɗɗum mi famata hari moyen janɗi moƴƴa toujours aras ɓe jonni moyen ji arani ɗi gara moyen janɗi wona moyen ji keɗɗuɗi ko ɗum waɗi tawi ɗum ɗo mabinila moƴƴa komi neɗɗo ka université mutta parenthèse raɓɓoɗuɗo feno wonno ka lycée min alhamdulillah rabbil alamin hari mi jangga livre moƴƴa no marɗo bibliothèque laguine toon hay bibliothèque tigi lamarɗo tosu kon kan ɗo fayda ko ɓuuri konko français woni e majji kono noon ɓuuri donnade moƴƴa moƴƴa mi janggay noon nder komi janggata kon tigi tigi mi naati hari miɗo humpa tigi tigi famugol ko honɗum waɗata fiijo o situation ngal ɗo change on say noon tigi janggi ko janggata kon faami ko famata kon alhamdulillah ƴettunon méthode gila wallahi mi famuno méthode duwaɗo waɗe ɗon o méthode mo windi ka kaydir ɗo ko gila mi famuno ɗum ɗon on say mi fuɗɗi appliquude ɗum ɗon ka école wallahi mi fuɗɗi yaltude 100% no gasa o vidéo ɗo hewta yimɓe ɓe tawata mi waɗi ɗi classe goto heɓe andi
harga kelas me ben 100% moins ko 100% yani ko 75 da pano ko me ben 100% toujours hari le 40 de lawal hari toujours ko kara han hay ni pasirta o do simi wonde inshallah jalla wa ala so jokki programme on do mimma la shakka fihi sikki ala e mudum bi idnillah jalla wa ala o hiyana foremo inshallah haray dum non ko desa rabbu tum wadan non seeda fi dum inu ko wonde bi idnillah jalla wa ala programme wa nafude inshallah bi idnillah naam haray hino première semaine on ko honno ender lew aranur no hide mari lew aranur no hide mari 4 mawen 4 semaines jonte nay jonte araner men ko hondum en janga woni o honno masirte ley andi wiwde wonde programme on silanni en anda ko honno masirte wawa jangude ko masaka ko don haldude ok première semaine on ko honno en jangay ko honno andirta dum do ko masay ley jettata dum do ko masay ley jettata ko honno dum non anditirte inshallah première semaine on déjà ka première semaine modon o wawa andude hande kadi ka jande modon o do ko ley o do masal nam se jetti dimmo on ono deuxième semaine on dum no gare ko no yewtete fi mud inshallah bi idnillah jalla wa ala ko yewtugol kadi baytunge honno semaine aranon en jangi ko honno masal ley honno ngal wadirte ko sayi hombo ngal jangete ko sayi hombo ngal masete ley en andi deuxième semaine on ko honno ko jannugol en kadi masal dow ngal ko sayi hombo an joni en hebi masé didi masé de ngandi ko de tati maade nay de ngandi ko dow ley e tural e kowal ko den do mapen fatha dhamma kasra sukun karabu ko non de wiyete na aray semaine aranon en jangi ko honno masirte le de mon en jangi ko honno masirte do kan inshallah jalla wa ala aray on troisième semaine on haren walini fi masedenta troisième semaine on ko doma il mum fasila ko ete comme pronom personnel c'est da fala wolde halakan ko ma wola dum ko ma wawa dum don pronom personnel on doma il mum fasila quatrième semaine on ko honno ko adawat istifham ko honno landorta honno wiete da kon honton da yawde ko honno arruda ka an sibadi no pije fo bi maana ko honno landorta ka lugatul arabiyya inshallah don haray emwa on lanni kono non nyande o nyande heɗude moƴƴa nyande o nyande balɗe jowi e nder yontere nden e hunjoto verbe goto inchallahu jalla wa ala nyande o nyande verbe goto nam no haray ko balɗe nyande o nyande balɗe jowi e nder yontere nayi bi mana ɗum no yo waaki haray wi'ugol men ngol ko dimanche et jeudi ɗum no yo waaki ɗum ɗon no haray ko dansuji ɗi tawata mi yalta e ka table dimanche et jeudi mi yalta e ka table no mi yaltir ni mi expliquant en courant amma noon koko mi wiɗa wonde nyande o nyande balɗe joyi e nder yontere nde mi naɓana on verbe goto bi maana lendi dimanche mi naɓana on verbe goto lendi mi naɓa goto mardi mi naɓa goto mercredi goto jeudi goto woni ɗi joyi e nder yontere nde hiɗo mari verbe ji joyi ɗum noon haray ko yontere kala ɗum noon haray yontere kala ɗin ɗon hino woodi yontere kala ɗin ɗon hino woodi ɗin verbe ji ɗon ɗin verbe ji ɗon ko honnum masalan ko ɗon janngo toon ko honno goɗɗo wiyata mi ñaamay kono wiyata mi yaray kono wiyata miɗo yawde miɗo artude kono wiyata mi naati mi yalti mi ƴawi mi cippike mi fini mi ɗanike siɓa ɗin piiji ɗi fopp majji ñande o ñande o janggay goto bimbi mi naɓa waɗa tun audio e vidéo no gasa raɓɓude kom pot e audio on audio ɗon haran wawa jindude makko fayde ñallal ngal fa ɗo wondi on audio ɗon fi on wawa mo par ce que ñande o ñande ko verbe goto inchallah nam e haray deuxième semaine deuxième mois on ñoɗi ko wiyete asmaul ishara lil qarib haray ko ɗon ko jangguete asmaul ishara ko honno yani piiji tawata gollitiray ɗi fi sappagol ɗe andi enen ka français ko sa wiyete ça c'est lui ci ko ɗum noon enen andude english ɓena this that ok enen ko noon jangueten asmaul ishara wigol honɗum hada hadihi hatani sifa ɗin noon pi hadani tilka sifa ɗin noon pi joni deuxième semaine ko honɗum asmaul ishara lil baid andi goɗɗo no wawi sappade ko woɗɗi wigol masalan kami dari ɗo ni masalan o tableau ɗo ko hadihi sabbura joni say tableau on ko nokku go woni
ko tilka wiyete yani bi maana o ala ɗum tableau o ala ɗum say noon ko juulirde ɓay haɗa juulirde kañum ko masjid ko masculin ko dhalika wiyatake hada masjidun kono ko dhalika masjidum hay son perturbaki inchallah en alanate ɗiɗo détail ji ha pour on hewti ko waɗi noon mo structura honno mo prépara mo waɗa chaine ka tawata so gotol pet iwi ko heddi kon kala han famir kon ko ɗon so firi ko ɗum waɗi son foti ke ka fuɗɗorde son hewti ɗum ɗo on taway satta hay e seeɗa so no feƴƴi hara janga on janga ko wiyete kon ka deuxiéme mois min ka troisiéme semaine zorfu makani ok joni haɗay ka deuxiéme mois min ka quatriéme semaine en janga e zorfu zaman ɗiɗo fof en ara fimol inchallahu jalla wa ala ɗo haɗay ko deuxiéme mois on ni haɗa no na yejjitu ñallal gotal kala hiɗe mari verbe goto ɓe maana jonnan exemple misal dankogal ok eno ngol karamolan ɗo exemple verbe goto pet jangueten par jour mi waɗi ni gasa on sutaki ko ok arde mi waɗi ni ino verbe goto toɓɓu gotum so tawi o tableau ɗo bindi fu ala ɗo on daara taw on yiyata toɓɓu ngo ko wonɗo o verbe goto est ce que verbe goto no wolina on haala o waye wawata on wolinde haala ka kono noon deuxiéme jour on woni ɗiɗoy mayin toon deuxiéme jour on woni koye ɗiɗoy troisiéme jour on woni tatoy joni noon andi quatriéme jour on wonay nayyi cinquiéme jour on wona joyi on faami gasa ha ɗo ni taw on hiyata koye batte makko e ɗon waɗi noon haɗa koye ɗuuɗa gandal ngal haɗa alata ko piiji joyi pet woni ko annduɗa a wata wolde haala kan taw ko yontere wotere waɗɗa kono ko honno wonde en wadde on tigi jokka ɗum no yontere ɗimmere nden woni jelu sappo sappo déjà taw verbe ji sappo déjà ɗa wawi wolde piiji boy ɗa wawi wolde façon ji sappo ok feƴƴen ɗum ɗon yontere tammere nden woni sappo e joyyi yontere naraɓe e nden woni lewru ndu ka timmata ɗon hiɗe mari 20 verbe 20 verbe lewru woturu ok lewru woturu ɗum en heeɓi 20 verbe yani façon no wolirta innugo miɗo ɗanade mi fini ma miɗo ñamude sifa ɗum piijo ma miɗo yarda ɗum fo andi ok sifa ɗum ɗon a andi ɗi 20 e nder lewru woturu etten deuxiéme mois on kadi deuxiéme mois on so fuɗɗike première semaine on joyi kadi en wino wonde ñallal kala ko gotum verbe goto pet exemple dhahaba o yeehi gotum pet wadde yaada ko noon hande ñallal ngal janggo kadi o adda gotum ata o ari maɗum akala o ñaami maɗum shariba o yari ok joni deuxiéme mois on andi lewru wotoru koɗi 20 jonni en deuxiéme mois on ɓe marɗi jelu 40 kon ɗon e gollitirde ɗo ko wiyete kon effet cumulé livre no woodi ɓe tawata ɓe gara ɓe hiɗi janngugol ngol ɓe wawi ruttade e muɗum no woodi livre mo Darwin Harvey windi ɓenamo l' effet cumulé en français english makko no woodi kat so janngimo o yiya importance koko on ɗon janngude ɗo toɓɓum gotum e gotum ko no wawata formude hannde ka ɗuuɗa wonana on gandal mola nangata on wawi wolde sans probléme jom premier mois on heeɓi 20 deuxiéme mois on hiɗe mari 40 verbe wallahi 40 verbe deuxiéme mois on tum 40 verbe ñallal ngal a woolay 2 mois pet 40 verbe saɗa andi 40 verbe hiɗa wawi wolde haala kam troisiéme mois on hiɗe mari 20 verbe ka woni 60 verbe 60 verbe 3 mois yahi ma ya okti a wawa wolde haala ka mimma la shakka fi quatriéme mois on 20 verbe kadi woni jelu 90 verbe e haala hi a woola e haala kam ɗum si mi wonde sima on nde ɗo timma on taway haala kam on wawi ka inchallahu jalla wa ala inchallahu jalla wa ala nam ko waɗi noon fayda ka fuɗɗi ka hewɗen 3e mois on